Manana moa ici coucou daholo vidéo ray minitra fotsiny a saky teny fotsiny a hoe inona moa zany ny tatatasy an'le isapity mamamatisi ny ao anaty pageny eo hoe itory aniza fa hoe nanonona ny anaraniza zay namin'ny anarana anasy izy raha zaka indry mangina hitandry vadina mpanao trafic de drogue zany toko mangina no mety aminareo fa tsy hoe aty andafinareo dia hoafa maina rehefa tonga any Madagasikara mba mangataka an'ilay fitondrana ao Madagasikara zany tsy hanao an'io affaire io nosy be ao intsony fa aloha andeha ho any Antananarivo foana dia mangataka anareo mba tsy ho tia vola mangina tokony mangina vaovao farany omaly a manana vila be i Melda de gadra libre de misy mahita ny Ambatoloka miaraka amin'ny pénitentiaire mivoaka amin'ny alina mba jerenareo kely koa zay fa ho farany io tanàna io a io Madagasikara io mihitsy de lasa ohatra ny Brésil na Haïti nefa efa pays mahantra raha zandry mangina ary sapity rehefa ohatra indry ninana an'le volan'le cocaïne de toko mangina aloha akombony mivavy fa mbola tsy ho indry ny olona ao ambadika ny suite ny eto français ty dénoncer indry fa mangina ny vavy aza mamo miantso police indrindra ny tohatra ny mandrahona sy ny menace olona eto fa indry no izy ndringe ny chance tonga de nody après niny fitokanana ny trano indriny tonga indry de nody satria indry fa dans la merde amizay après fa mangina ny vavy de ity désactiveko indray ty fa za tsy mila fatifatina fozafoza compte fake midimiditra atao amina ato tsy mila fa désactiveko de frustré eo indray aloha fa mitorina ny vidéo a de sous-titre ty a généré sous-titre anty en français zay mangina ny vavy rehefa avy nihinana volana cocaïne de mangina fa vadina mpanao trafic de drogue c'est-à-dire complice vadinao hatrany tsy anontanianao avaizany vola complice zay rehefa itory de aty andafy mitory fa zay be de be aty nefa vonina hiatrika an'izany iteny an'izany zavatra rehetrarehetra zany nitsikitsika anareo any mihitsy zay be de be zay aty raha mila hainareo baka rijady mbala tsendriky namboariny babany ndraiky reny nisy ao Mpagnarivo azafady manolo mavety za eto loloko ny babany tompony andilagna ry i vietnamien baka babany rijady anareo mivandravandra mandrampirampy mantrenitreky ty alô nareo miagna vérité olo tombo hofo mahay raha ho boko managna raha ho tsendriky nandiniky hiasa rijady babany ndraiky reny rijady fa milliardaire raha nataony tafarany zegny eky tsy haiko ino raha nataony moi je sais pas mon problème c'est pas ma vie mais c'est sa vie fa izy koa ivolagna i rijady zegny fa nanany raha rango izy tankibony reniny fa tsara joro tsara riziky teraka koa izy fitiavany la mozika ry hirahira gauche droite izy nagnano la mozika nany izy nahazo vadiagna nany riziki nany tirahany zany any naveny andafy asa azonareo hono zay jamindry rijady miaraka nangala BPC tamy lycée tary miaraka nangala BPC togno araiky nangalagna izy zay jamindry rijady donc zay jaby togno araiky raha fotsy mezovozoky aminay zao zandry aminay treko mazava aminao nagnandefa message io hanao magnano rijady zegny ny fahizako izy satria babany manandraha babany mampihegny izy misy namako zay nagnambara aminakahy si tu veux être riche un jour izy mipitaha amin'olo managna azovy olo pitany bigamji tsy raha vatomanga azovy agnaranany tsy lehilahy manambola suis les conseils des anciens miaradia mpangalatra izy de mangalatra miaradia am 4 ami non za tsisy olo posiko eto fa za mamaly le message azoko am privé zone message io nandefa ozy tafidika am compte koe fa nalefany amin'olo aminaka de lolo aminaka nagnano capture
Idako e raha andeha aminao. Za eto zegny tsy miposy fulany fa le hoe ino ma volagnanao fa anao mahero olo io ambarako anareo. Ny nahizako Sapoity. Maman Sapoity c'est une très grande couturière. Pandretry lambanay, pandretry lamban'ny mamako, pandretry surtout salovagna. Une très grande couturière n'y existe magnano tofety tanosy beto. Roto nisy efatra dimy ta l'époque zambala hely. Asanaty nipetraka teo. Marikitry tonga teo. Maman Sapoity. Ibe Bekarani tompiny l'hôtel chambre à Palmbitsy agny Palme Rouge. Zegny mandretry lambanao mira tofety izy mizanao karatifo dadiko zegny angovaviny reniko niteraka za. Zegny ro olo ni gagagna tam faizigna mandretry tam tany nosy be io tao. Mbala tsy Sapoity zegny maman Sapoity zegny fa nanagna volamena am kilo. Ambarako anareo ny fahizako izy satria agnaty lakorondreo any fanjahiranay lamban'ny fetinay. Babanay moi douanier izy mila raha jiaby en potion. Asa mazava. Zegny volako efa haiko na tsy kamaradiko na tsy namako fa haiko ro olo zegny. Zegny ny nahizako ro olo zegny. Fa tsy anareo io mila magnano virus à gauche virus à droite fa nisy natao edolobendreo zegny ne tsy mipoerapoera ne tsy nivantara ne tsy tam réseaux sociaux fa nisy ny natao olobendreo tsy haiky zegny. Asa fankaregny atsika eraka io question bête nareo amizegny arety. Question bête nareo arety fa za zao ko mbala mahazo koragna hafa anareo fa sasaheko amizay mi live eto. Zafa tsy magname explication fa zafa magnasaha. Asa fankaregny atsika. Kenareo ko tia I karakory fomba fahaizako Rijady zegny ny fahaizako izy. Karakory ny fahaizako Sapoity Mamany Matisy zegny fahaizako izy. Asa fankaregny amizay atsika. Une très grande couturière Mamany Sapoity niteraky izy. Babany Rijady c'est pas un malgache. Pardon, c'est pas un Bourzan ou un Myrna ou un je sais pas quoi. C'est un Vietnamien. Viet Congi. Rofie divan Rambo. Ngalan Rambo mitrailleting. Ing baban ni terekis. Izy ko fa eko fa nanagna tany maro izy tompony andilagna izy zegny naizako baban Rijady. Donc Rijady tsisy lagigny tsisy mahamay fa baka mitibony reny rizikinany fa nirantigny. Sa vie est déjà tracée. Zegny naizako ro fa raha nataondreo tafara tam fiaignandreo za tsy mahay satria za tsy mipetraka agnatin'ny kilotindreo na agnatin'ny soutiendreo ka ahay fiaignandreo. Fa nahizako ro zay mbala nianatra izy volanko zegny. Fa izy ko fa samby be nagnano fiaignanazy nanambady chacun fait mène sa vie parce que chacun écrit son histoire. Kila olo m'écrire histoire anazy tompony. Io tsy afaka soratako histoire an'jao histoire an'kalo niny botiny rabe. Irofo manotra andreo raha za manotra anaka. Zegny fiaignana ty. Fa tambala kely izy ambarako anareo zegny. Asa mazava eraka io. Asa mazava eraka io. Ir vorondolo. Il alikan toutou panguma kareto. Donc votre connerie là, hein, vous allez arrêter, hein. C'est pas avec moi que vous allez le faire, hein. Zamel comme nos autres, zatira sano detsin taomno. Chi tonda vondalanga nakaboko. Fiavan ngaravanga, za direct zazoki afam finda fartani. Allez, bisous tout le monde, hein. Bisous fazeng date comme baran rose nav comme na rosé. Que donc, votre bouche pour dire n'importe quoi à propos de parandro oulou, à propos de a hong helwe. Certes, roko ben menevindro, attaqué fu roko ya takro. Fare mandren rose mboitan maskutin yasan tad vola na panunga fortune ndo ndak fanangnandro. Asa fankarengi. Satia, isa katongu, à l'époque Zambalaeli, les douaniers mandé mangano pique-nique. Agne, andila ngagne, am lulu wagne.
Ils s'entendent les douaniers, magnant fête, magnant pack et tout le reste.